ge re bolela ka go lata motho re bolela ka go tšea seriti sa motho e le ge re se tloša tseleng tsela e šale e hlwekile e le gabotse gore go seke gwa be go atla gwa ba kotsi ye nngwe mo e lego gore go be go bile kotsi go ke tlo fa mohlala go bontšha go swana le ka kotsi ye la itlhagileng mola lebreaching la ka mola Mmamatlakala ke mathata mola go nyakega motho o e leng gore o na le botsebi bo bo tseneletšeng ba gore batho ba le batle ba kgone go tsamaya ba kae ga ga bona lebaka e le motho mongwe mongwe ga robala o šia moriti wa gagwe ge ke le so ke ne moriti ya ke shu so ge ke fetša go robala go ba le moriti o šalang mo so ntho re latang mola re ibitsang semoya go ya le ka tsebo ka thuto ye rutilweng ka yona le ka mokgwa ke hlweng ke gahlana le tsona tša go swana le tšeng re tšea moriti wa motho ra o sepediša le mmele wa gagwe ndane ya ba moya o felletšeng tsela yeo e ka se tsoga ebile le ntho re ibitsang gore ke sepoko ene se sengwe se se hlolang gore ditseleng go hlokege sepoko go ba le ntho re e berekišang ka morago ga gore go be le lekhu tseleng ye e bitswago gore ke mphoko wa go foka gore moya o robaletšeng mo se ka tla wa tshwenya ba feta go fa lebaka e le tabeng ya gore motho mongwe le mongwe o ne le segagago ene o ka tla wa tlogela segageng mara go ne ntho ya gago e tlo lokang ge re lebeletše mola go ne motho wa go hlokofala ka kotsi koloi se ke a swa go ne motho wa go hlokofala ka kotsi koloi a swele ka gare ga koloi go ne motho wa go hlokofala ka kotsi moya wa gagwe o felletše e le gore no koloi e molahlela ka gare ga noka batho ba ba late go swana a ba latiwe go swana motho e leng gore o hlokofetše ka kotsi ya koloi ya swa o kotsi gobaneng ona mošuo la go swa go batho ka bona o nonnoši ke mathata o hlola dikotsi ka bona mmele wa motho ge o e swa e le mebele e pakellaneng mo go tee moya ola ka moka o tsere mošuo la wa swa wa phatlalla pleke yela ka bo yona e aparela ke mathata ka lebaka la batho ba batlong golla gomme doctor taba e ya go swa ga pase re kwa gone jwale lena ge le lebeletše le bona kare kotsi ya mathomo ya go direga mola e se e tlhatsweng ke kotsi ya mphutšama dikotsi di ka no fapana le ge motho a ka thula ke koloi mola a se latiwe o sa tlo bitša ba bangwe gobane motho a seng a latiwa moya wa gage ga o robale ga boitse ge re bolela ka moya ke bolela ka gore motho wa mpona ge ke le so ge ke fetša go robala moriti wa motho a robetseng le motho a phelang ga e swane ene kudu e tseba ke rena re rile botsebi ba go lata batho age motheletši wa Thobela FM ke bone moya o mobe o dutše lefelo o le noši o bitša a mangwe moya e mengwe e šupa gomme e mengwe e šupa e tla e le bogale go feta wola wa mathomo bo morutela mabulana ba gona re ya go bona morago ga ditlhogo tša ditaba re ya gona go jwa la tshela le mmolo ka moya motho wa loka ge le sela phetha tsona go etša ka mo ngaka moremi ya ditlhalosang lena le dira ka alright ke rata go dumediša ba theeletše ke dumediše ka mo studio bo ngaka moremi and all the presenters ke rata go hlalosa go ya ka mangwalo a ke tlo re ya kereke a ke tlo promoter any church ke rata gore ba theeletše ba ntheeletše now ge re bolela ka moya wa motho go na le mo ke tlo fapanang le bongaka ge re bolela ka moya wa motho a o hwe motho a hwe motho a hlokofale what happens is that moya o tswa nameng wa tsena lefelong le bane re it's a spiritual world ke lefatshe la semoya now lefatsheng la semoya a gona distance a gona re wena o polokwane a gona re wena o kae it's a spiritual world now ntwe e diagalang ke gore South Africa as a whole gona le dipleke tše bane di bitša di energy point the energy point ke mo e bana gantši batho ba o swana le bongaka ba fela ba ya mo ba re bo tsošološa matla bona because ba di tseba di energy point usually di ba di thabeng di ba dinokeng di ba magageng those places gona le diphedi tše di phelang vibration ya diphedi tšeo e feta rena as human beings now e ke bolela ka vibration ke ra gore di na le matla a go ke fetoša diphoofolo
o ba ya ke fetosha hlapi motho o ba ya ke fetosha kore yona ka bo yona sephedi se se phelang mo sena le vibration ye e fapanang ene ke yona e tshwereng a particular village ke rata gore le batho ba Mmamatlakala ba ntšheletse now ge e tshwere a particular village gona gore ba moshate ba mo ba ka ba le ngaka ya yona ye bane ba tseba re ngaka ke ya moshate ge batho ba nyako ya mo ba re bo phetha the rituals tša bona ba swantse go feta go ngaka yeo ya moshate now ge ba sa fete go ngaka ye ya moshate ba dia whatever ba gopela meshumo now that being eo go na le mo e bane e nyaka go ja e nyaka go phela remember gore nna le wena re tshwere ke tlala re ja bogobe now those spirits di ja memoya ya rena now ge o e ba le accident mo accident yeo e feeder that particular spirit and usually eba in a shape of a snake now ge o ka bona some of the design tša ditsela by designile in such a way ba ge o lebeletse from a distance wa bona re ntho ke noga tsela bona ha e straight kore e curve o ka re ke noga ke now that it's a symbol on its own ya go bontšha there is a snake that lives here now that snake e tlo feeder ka memoya e tlhokofalang mo kore people who die there remember that's what we call premature death ge modimo o file 30 years to live then premature death ya o check at the age of 15 or the remaining 15 years o tla bo phelela eng moya o cheering before time because how you know godimo how you di heleng o sebaka bakeng you are feeding that snake hey mo tla mo tla mapulana o nkisha ka rataba ye nngwe man a ke tsena ke tla tlhola modubudu godimo ga taba yena a mankemisitswa ka so tlhola modubudu ka mo ga e tlhalosang ka gona o ndira gore ke nyaka go mmutsisha gore na ke kotsi e makaditseng e le ruri go phologile ngwana wa mengwaga e seswai gore na jwang ba bantšinyana ge re lebela re mara jwang ngwana mara matlhatsi ya gage modimo ko mokakang ge modimo ka re o tla loka ngwana o la o goanyana ma gogogileng gone re a leboga moau wa gage ka repedisa ke yena le bona ka re ge be noga eo e gona ge e le gore e gona e khumane moya batho ba le ba 45 15 o direleng ka moya ngwana o la nkane yena a bone go se botlhokwa gore all right as I've said gore a ke be against any church or any religion ke tla tlhalosa when you are baptized whether o tsena e kereke itseng goba o tsena sedumeding se se itseng ge o kotetswa goba o initiatewa o ra re o neela moya wa gago in that belief again now ge o tsene wa kolobetswa wena wa na ke berekela modimo goba ke berekela badimo ba gesho o ra already moya wa gago o tsene mo kwena one of the spiritual children ya gana mo wa ke ge e le dilo tša badimo o ra o dumetse gore wena o ngwana badimo ge e le dikereke o ra wena o dumetse moya wa kereke ye wa ke now ge ntwe e diagala accident ge e dia remember in the book of Luke re bona the rich man and Lazarus again ire Lazarus o rile ga tlhokofala a tšiwa ke manyeloi a moisa to the bosom of Abraham again now ge motho o tsena o believe go badimo ge o tsamaya moya wo wena o ntse o tlhankela ko ona o tlo ashara into the next world now ge motho a tsena kereke ye e itseng and kereke ye e itseng e shumisha whatever spirit it is again now ge motho a tlhokofala a believer in that doctrine or that spirit of that church o tšiwa ke moya wa tumelo ya gage Lazarus o tšere ke manyeloi a moisa ka the bosom of Abraham now the rich man died aya ka Hades again now ge motho a hlokofala in that 45 souls that passed on that day ba a sharile ke moya we bana bona ba dumela go ona ke boela mo tabeng ya ngwana ola ngwana ola o ra gore ena be se dumele moruti ge ke nka botšiša ngwana according to my understanding I get the background but ge nna ke lebeletše I will say gore maybe the 45 they were baptized maybe the 45 e be le batho ba bane ba ke nietše mo maybe the 45 ba na le talent e itseng because remember ge ba o tšea ka premature death
That's number one. You are not going to rest. As much as rest in peace. It is not resting. Remember the rich man. He was crying. Literal water but so moya yabatubao mo yo shumishwa. And remember the way that they died. Scream a lot of churches by shumisha ubija batho gore dikreke ditlale. Motlhaletši wa Thobela FM re tloga re le ka gare ga poledišano ke rata go mantla e teng kgaitsedi ya ka ebile ke re a meboya ya bana ba borena ke robala ka khotso nnete pleke la ke pleke e le gore ke pleke ya metlholo go tlhagile motlholo Malome Thomas everyone question the main question gorna that little child wa 8 years o survive ke rile ke tshepile gore ntse la itlhagile mo nna ke dulang ge ke tsena go Mokopano hospital ka Saturday ke yo mona gantši this kind of stories re di kwa mo TV re bala ka tsona ge ke tsena hospital ke bona gore ke sale ka re ga Mokopano this is real maabane ge Dr. Popira Mathuba it senda ba re o manola o tswele hospital o a fly a wish wa gae we said thank you God. So come re ka gona go bona gore plekela ke plekelo gore a se tlwaele what happened ka ngwana gore a phologe ke metlholo Dr. Mrimi ba Michelle tso Dr. ke rata go bontsha se sengwe mo ene ke se bontsha batho ba Botswana a gona moya go ya le godimo moya motho se pela le mongwa ona a gona moya wa go ya le godimo moya wa motho o sepela le mongwa o le ra gore Dr. ke bala di shake le baka la gore me moya ya la ka se shale ku e swanetse e latwe le baka e le tabeng ya gore me moya ya la e shetseng ku ai fepe spirit se se le mola thabeng ai fepe spirit se se le mola nokeng me moya ya la ile mola e tlolwa ka boyona ene e tlo fetsa batho mo go robaletseng motho a go swane le mo go robaletseng go ngaka Moremi o ntemoša se sengwe fa a ke re bolela taba gore motho re re motho wa latwa ba bang ba molata ka mokgwa ba molata ba ba molata ka mashasha ba motia gona kwa ba pheta tse ba di phetago se se ra goreng e ka ba batho ba bantši ba ileng gore ga senke wa phetwa se sa go ka ba tšea gore melo ya bona ya loka ka gore jalo ke ka fa re ba le dikotsi le rialo ke rialo mabaka ka ile a wa bona Bible e bereka karolo e bohlokwa kudu mabapi le tabeng ya go boloka motho and then a ile botsebi ba gore ge motho a fetša go bolokwa re santse re dire eng ka moya o shaletšeng morago le baka ile tabeng ya gore ka mogare ga Bibele a gone ditšo tša se ga borena a gone fane tša se ga borena motho ke bolela so ka re ke latile batho ba bantši ene mo ke latileng batho a go sa dikotsi a ke rapediše moya gore o dule pleke teng ke tšea moya seriti sa motho ka sefa monga sona a robala ka khotso mo a robetšeng gona kae dirapeng lebitleng la gagwe lebaka ke gore ge spirit sela se re se tlogela mola re tlo bola batho because no ntwe re nyakang ke way forward re o dira eng ka sela se tlhagileng mola se se ka tlo se tsaba gona ka Mremi a tsa ba lenkisha gone le tšea buanye moya o bue kare ge be le maloko a kereke HK le lo bina mantšopana mola la tša moya wa motho no moya o latiwa bonolo kudu moya o latiwa bonolo ka se ga borena ke ne kwešišwa gore batho ba Botswana ba e tseba ge motho a robetše ka se ga bo bona motho wa boledišwa ga botse o ka mo phasa o ka no mo khunama wa bolela le yena motho tlo go kwa ge re lata moya go na le ntho re bitšang gore ke mankgonyana e diriwa ka mohlare o bitšwang momumu o bolelang o nnoši momoya wala mohlare wala o re thuša gore bontšha gore batho ba ka tlhokofala ba le 14 ntho ke bitša mankgonyana e tlo re pakollela batho ba le ka moka re botša re wena mokhuwa geno ba robetše ya le mo
wena mokua geno ba robetse a le mo wena mokua geno ba robetse a le mo age moruti doctor re go ya mo go lena mohlomong go feletša ke re ke e feka lengata e re ke e feleletse re lebeletse tabeng ya gore re swanetse re tšee moya ge re phasa re tšea seriti that's why ke go boditse ka re a re tšee moya ka mokgo batho ba kwešišang probleme ke gore a se batho ka moka ba neng le kwešišo ya go lata moya batho e swana le rena mpona nna ke ngaka o ka sekwe ba re motho o robetse ka ba ke ya mola ke khunama ke re ke a phasa ke re ke nyako theoša lepokisi ke karolo ya moruti santse moruti ya mo theoša fela ntane tabeng ya motho a tlhokofaletšeng tseleng go tlo ba boima re moruti a go ke fao ke nyako botšha moruti ra mabula le mošaletsago mara nna potšišo ya go ya go lena be ke nyako botšha nna ka moya ne ua o loka o lengwa e le ro gona le tsa mewa le lena ebile pele ga fao nxase moruti ngaka o botšiša o bolela tabeng o re baebile ga ene botsebi le ga tete ka ga motho gore na o tla felela kae ga a tlogile lefatsheng lebaka e le gore bebele ye a ine ditso tša ga borena bole ka matsonga jwale ka gore a ine botsebi ba culture ya ga borena go ne le believe go ne le culture ya batho ba nkwešiša so mo a re ka gore mang o believer eng re bolela ka solution ye leng gore e santse e be gona batho ba le batle ba kreye gore ba robale ga botse gobane gone jwale se re santseng re se dire ke gore batho ba sepela ka tselela ya Mmamatlakala re bolela so dikoloi di a tsamaya re bolela so maphelo a batho a risky batho ba botswana ba swanetse go tseba gore santse batle ba tšee batho ba le ku ba ga bo bona ba ba tšee ba ba iše botswana age morutela mabula alright go araba dipotšišo tše le di tlišang ke tlo rata gore re lebelele gore mangwalo a renye re ya back into creation ge modimo a bopa motho bibele e re he created man in his own image. There are two things. The body was created from the soil mabu okay. That is the reason why mabu. Now the second part ke moya wa motho. Na moya wa motho o tswa kae o tswa go modimo okay. So a o khona le gore o tšee mohlare goba o tšee kutu goba o tšee lešaša o re o lata moya ola o tswa go modimo o tšee ka lešaša o bolediše or gore yeo ke culture ke tumelo gago and gopola gore tumelo is very powerful ntho o e believang ke ntho e bane e tlo diaga mara how come moya wa modimo o dulang ka gare go rena o tlo kgona go tšea ka lešaša o control it's highly impossible. Pele gona mo e sa ga kantšha moruti la mapulana e sa ga kantšha moruti la mapulana o tlhalositše ngaka o tlhalositše tabeng gore batho bale ba ka ba tšerwe ke sephedi sela o tlhalositše sephedi gona sephedi se e le gore se a fetola pele batho ba ešo bale ba robetse ba kgwetše kotsi ka bona goreng ka baka la gore ba ka no ba tšere ke sephedi ke gore taba tša lena di a thulana alright e re ke tlhaloseng ge ke bolela ka sephedi ke bolele ka ba ka e bitša Mmamatlakala goba ba e bitša noga ye bane go na le ba profeta ba maaka ba e bane ba tswa dikerekeng tša fapafapana ba e bane ba kitimela mo dinokeng tšeo ke re ba pheta ditaelo tša dikereke tša bona so go ra gore batho ba go e ba le mo ba tseba gore ba worshipa moya o leng moo na moya o ba worshipa moo ke wa go ba fa diprofito gore ba kgone profita batho ba kgone alafa batho mara in return moya ola o tlo nyaka di-sacrifice now di-sacrifice tšeo ke bomang ke batho ba e bane number one ba kolobeditšwe ka tlase go dikereke tšeo. You understand? Because moya o dile kgwerano le batho ba bane ba kolobeditšwe mo ka re ba kolobeditšwe ka metsi a tswang go ona moya o mo dulang so anytime ga nyaka sehlabelo sa gagwe o diang wa tšea sehlabelo sa gagwe so ke gana tše ye ya gore moya wa batho o tla dula kwa ntho e bane e dutše kwa ke yona evil spirit gopola gore satane ga e wa mo lefatsheng o ile le manyeloi ba re o ile le manyeloi a kone ba re bitša di-high vibration kore ke manyelo e bana kgone e phetola dilo and dikereke tše dintšhi tše bane di ipitša Christian church ba worshipa ona medimo yeo e ba fa maatla moruti a ke go leboge nna le wena re ne le task ya go ngwala se sengwe mabapi le tabeng ya se re se bolelang mo gobane ditšo tša ga borena ga di gona ka mo ene ditšo tša ga borena
re swanetse re di latele motho a tlo tsebang go lata moya ko a rutilweng ka go tseba moya that's why le bibele mola go Paul mapostolo a ke rate le hloka tsebo ka batho ba ithobaletseng gobane batho ba ga ba robala re bala batho ba go swana le bana wa bona besela e wele ne a re gane batho le ba ya kereke o ka kwetsa ile gore driver ya besela maybe be sa tsene kereke re lebetse gore re le batho motho o no le ka wena so a re kenya gorawe ka koloi a sa le mo gore o tla bo re ila trucka bese oro wa o ne le ngwana ga mang oro lo wa le ya ka ya bobedi di bese di kgona ba 40 di driver dilo ge di driver dilwa di foshane ka tse ba foshanang ka tsona driver se pele a rwele batho a bolai batho ba le ka mola busing ba tlhokofetse go shetse ngwana wala ka bo yena a tuleng ka gare ga meriti ya batho ba le ba robetseng nna ngwana wala santse go riegeng ka ena ngwana lo phulugile ka lebaka la goreng lesea ga le ne molato and then vale re kwishisha ga botse gore ge re ya o tse gore nna ke bereka ke tsamaya le setšhaba nako ntši ke kgona tsamaya le setšhaba ka mogare ga bese re tsamayang re le setšhaba o kry-a ile gore no batho ba ba nametše ka mola mare 20 ya bona ga e kwane and 20 ya bona e phetelane ditaelo and 20 ya bona ba bang ba lekane ka bo bona gore koloi ye ewe pele go go lebelela ba folosi ka go le jwalo nto go le santseng re dire shi bese e swanetse e tie driver santse ge tšea batho ba re e tšea leeto e nyake ditsela a tsara bo moruti bo ngaka ba bolela tabeng mo ba ngwana ba re ba ile yana le teka rapisi la se ke khumana ga botse mo sene bana ba bang o be le noshi bele moruti ra mabulana ngaka more o tsopotse lengwalo ka fa le tseba lengwalo le la gore re be le tsebo ke a le tseba o ke moruti ya ke nna le yana moruti ra mabulane bebele ke nto botse go ka lebelela ke se ke reng go ne le phati ye go swantšong go bapa le karolo ye bohlokwa ya moruti le motho a tlhokofetse fela ka morago ka segaga borena a re latišetse a re lateleleng ditaba and then re kgoneng go kry-a gore ka segaga borena gore motho a be dikhutso a ke re moruti o bolokile a go be le ba ba tsebang ka ba profeta ka ba dingaka ba tsebang ka go lata seriti sa mo Jesu ke nyaka go hlalosa mo tabeng ya mehlare ga e swane mehlare ga e swane that's why ke re go ne mohlare o bitswang momumu iya wa o tseba go ne mohlare o bitswang and then momumu o di ntse di tsa go tseba Bible and then mangkhonyana o representa badimo ba digone and then go representa badimo ba digone o kgona go direct go ya mo wena o sa tsebeng gore o ye kae motho o timetse o kgona go tšea go nyakishela o timeletse ke dikgomo o kgona go tšea go nyakishe tsona o di kry and then mohlarola ke mo berekang gone re le mohlare ye kgethilweng e le go mogalo mosehla mohlakolane mehlare meraro le morula le molopi 5 ka mangkhonyana no mehlare ye re bitša selei sa bakgalabe why moya wa motho go tšeiwa a o no tšeiwa fela o wa gogwa le nna ke no be ke ile ka itseba jwa le go tloga gale gore ke na le potšišo ke na le potšišo le bakashili ke na le potšišo mare moya a o ye le godimo moya wa motho mo a tlokofaletseng gona o ema gona na o tlo ema go fihlaneng that's why re gapeletša go goga se le go moya re se fe mongwe wa sona re mmoloke le sona gantši ge accident e le sola e hlagile pele re boloka re fetiša mohumo ra tšea se moya ga mo feletseng ra tšea lona tlhare le ra mmea ka moramo goga ga botse nna ba go be le accident gape mo ke na le potšišo ge re bala mangwalo a makgethwa Jesu o re ke nna tsela le nnete le bophelo now ka nako ela ya metsefula mogotsi yaka
batho ba le ba tlhokofetseng moya yela ya batho ba le le tlo e lataneng yona because of wilo ba le metsi fula go tlhokofala batho ba bantši mo lefatsheng so memoya e re tsamaye neng nna le wena re lata moya eo because Jesu o re ke nna ke tsela ya enye bona gore ge o tshepa Jesu ge o ka robala mo a o nyake moprofeta Makhado a tlatše moya Jesu ke ena tšea moya wa gago a o iša mo go tshwanetseng gona wa bona ke potsišo e botse kudu ye o e botsišang lebelela ba ga bo Jesu go diagalang go bua Israel mo lebelela go diagalang go ga bo Jesu ene ye nngwe shi go ne go lata moya o leng ka gare ga metsi moya o leng ka gare ga metsi ge o latiwa o berekisha ka taelo tša gona tša go lata moya o leng ka gare ga metsi sa mathomo mohu gona mo control one gore ke ragadi ke malome ke tlile mo ngwana ka ke tlile go nyaka nna o feletse kae ke re moya no ka go pala ispela motho a ka tlhokofala mo moya ga go ba fella mo ema o a o ye le godimo moya moya wa motho o tsamaya le motho o phuthwa le ona so o ka tlhokofala moya wa gago ka se go fella kua fase before o bitsa kua fase moya o ba o shetse o tswile o tlo ema mo o ka se tlhokofalle nokeng mo ra go lata mo ga botse ngaka go ra gore ngaka Moremi batho ba ile gore moya bona ya loka ke ba ba o tlhagala ke dikotsi fela go ba gone le ba bang ba ile gore re ka re motho ba mo tlhabile ka thipa motlhongwe a tlhokofala a le kae thabeleng kae motho go bolawa ka sethunya kotsi ya koloi go tegama go bolaiwa ka maswika go tshumiwa memoya bona ga e ga botse ene ntho mo re santseng re tsebe mola ona mola go hlagileng mathata gona batho ba le ba tswa ka gare ga di-family tše e leng gore ba lwa motho o mongwe ane ka gare ga base o kgona gore diare base e wene go hlokofale batho so that's why go le bohlokwa gore o lekole leeto moruti Ramabulana go diregang ga bo Jesu ba bolela ka dipolotiki tše di diegang kwa ke nyaka o tla pointing ya bolelang gore moya wa motho o fella mo motho a hlokofalang gona mara ba lekile go e tlhalosa ke be ke nyaka o lebelle gore dipetlele mo e bane batho almost every day ba robala gona na re reng ka yona na now point ya ka ye bane ke rata go gopotsa bongaka ke gore moya wa motho ke moya wa modimo gore is an energy or a spirit ye tswang go modimo a itse go culture. That's number one. And I go lapa la borena as much as nagele Ramabulana moyo wo le mo nna ka gare go nna mang le mang whether o tsena kereke go ba o tsene kereke ke moya o mo phu wo tswang go modimo na moya wo o bakishwa between batho ba babedi modimo le Satan. Culture I say ni bla go control moya gore the spirit of a person if fita culture ya ba ya fita le hlago a bona gore o control moya ka hlago ye bane modimo ke na bopileng hlago yeo na o bolela ga botsikudu ke bana go no botsisha mo na ngwana o dira ke mang ngwana ke monna le mosadi go ba ngwana o dira ke modimo right ngwana o dira ke modimo o na le banna le basadi ba bane ba nyaka bana mara ababa kwetshi that's number one ge re bolela ka motho Dr. Moremi e re ko ke o botse kwa mathomo modimo ga bopa motho modimo o bopile ke tla tlhalosa ka segwa o bopile a spiritual being before re ka ba di human beings re be really spiritual beings now spiritual being gora gore re be re laolwa ke moya Adam o ba kgona go bolela le modimo go sena culture go sena sevenda go sena in other language mara a bolela le modimo ba kwana now Adam o rile ga snow wa seving ya ba gona e ba a human being ya ba gona a tšea matlakala a dia
That's where culture started. Again, now as we are human beings, we try to weather back our position. Yeah, about spiritual being. Now, spiritual being, I control the kereke. I wanna kereke yevan isha mutu logodimo. That's number one. Risha mutu oya logodimo katumelo o Jesu Christ, not kereke. So sometimes refela refapancha or mushumwe kar we not na kereke so. Ora re mutu atlogo fechi oya logodimo. Logodimo risha gi naba ruti ere tlhokofala a o ile godimo because of oborera we shaki tumelo ya gore o dumetse go Jesu wa phela the standard ye Jesu go ba nyaka a ke dumellane le moruti e ka pitjana lona motho o fola ke monna le mosadi go ba ngwana ga e ba gona gore re tlo ba le badimo ba bo mmage le ba bo papa lebaka ile tabeng ya gore nna nka se ishe le godimo ke Jesu ke le moremi wa gana Jesu a ka se mo ishe ka moremi ka rena ke moremi and then Jesu a ka le Jesu a motseng ka re ka botsisa go tsiela e ga go shisha bana Jesu ba le ka batho ba le ka ba gape and ntwe ke bolelang kere go tsangala mang le mang a ke rena kola ngaka moremi e be le Jesu a swere leto la ba go bapolwa ke nagana gore motlhongwe go sebe gona ga Jesu o ba swere ke bale ba ya go mmapola a le le batheletse a re la le re ke fela ke bolela ntongwe kere ga go etla dinakong tša di-Easter go botse gobane batho ba bantši ba tlo hlokofala go etša ka mokgwa Jesu a hlokofetseng ka go o hlokofetse jwang Jesu a batho ba mmapotse a re la leng mpotsa a re la leng re a sepela botiaka re no laela ka boripana metsotso e lešile ya dikelela mona resho ke rata o leba batho ba FM go mpha sebaka se ba tšheletše ka moka re documentary ya tla ba ga moremi le moruti ke tlo go gopela gore lebe part ya this wonderful documentary la mafelelo ke rata le go leboga the wonderful MEC Dr. Popi Ramathuba wa go no dira ka province rena ya ga nyenyela botsai all right le nna rata o le leboa ka moka o re fa chance ya re le nna ba tšheletše ke rata o leboga modimo ka gore o bile le rena re leboga our MEC modimo mfano lefatše re leboga nka moremi ke leboga kudu ba gešo le MEC a berekile mmereko mo botse ke lebogile kudu ka moka le ba tšheletše ba thobela FM re leboga ba tšheletše